Dobrotoljublje za svaki dan, različitim razlozima istečenja do koga dolazi u snu. 28. septembar, 11. oktobar. Prepodobni Hariton ispovednik. Istečenja polucije u snu bivaju ponekad usled prejedanja i uopšte usled preteranog odmaranja tela, ponekad od gordosti kada se uobrazimo zbog toga što duže vreme nismo imali istečenja, ponekad od osuđivanja bližnjih, a ponekad od puke zavisti demonske. Bog dopušta ovo poslednje bezgrešno istečenje da bi čoveka naučio smirenju. U toku dana ne dozvoli sebi da pomišljaš na ono što si nečisto sanjao, jer upravo to i jeste namera demona, da nas onim što smo sanjali oskvrnjuju u budnome stanju. Prejedanje je majka bluda, a obuzdavanje trbuha uzrok čistote. Pošto smo se prejeli, taj nečisti duh odlazi i šalje nam duha bluda, obavestivši ga o tome u kakvom se stanju nalazimo i govori: pođi i uznemiri ga, stomak mu je prepun, savladaćeš ga lako. A ovaj došavši zlurado se podsmeva i sezavši nam snom ruke i noge, čini sa nama šta hoće, oskvrnjujući nam dušu nečistim sanjarijama, a telo istečenjem. Početnici padaju u blud, obično zbog prejedanja. Srednji, osim iz istoga razloga prejedanja, padaju još i zbog visokoumlja. A oni koji se približavaju savršenstvu padaju isključivo zbog osuđivanja bližnjih. Ako je dokaz istinske čistote biti bez pohotnih pokreta tela i pri nečistim snovima, onda je svakako krajnji stupanj pohote imati istečenje u budnom stanju samo od pomisli i sećanja. Prepodobni Jovan Lestvičnik.